What in a custom abedan Sompa? Mama ni tu say yemra so agafo no kwa homejema no mo homejema no mo se adwuma se na me wo fa se John a wo se wo de Achimota Forest ya ye we la mana busuafo so o mo nkofa yi ehon nsensem kopie mra so agafie mu a ye be ko no me yakwa kodidi nkoma Adesia o man pontade mu so tiam wo se wonum akwan ene me bebre ena atete apansam timpani formula wonum Emoa. I was aware of Fropini, I can see any Cassia, baby, I will be an Numre, Bunny, a Diababa Sumo, Yanni, Sum, and Numre, and I have Malibia Bogamene. Oh, Hinini, I'm a crunches of mammy premani. I was a fire shots and Fro, Sunoco, can Pipia Man, you couldn't have money to your money, some did that. So Sunoco, can Pipia Man, you couldn't Yaho Bois, or more ever to about Manta Mantama who do no more, no more yimpen in Fubicham, you could not know Yao Bass and Tamantamasia, or don't for ya do my fiada ebay and a Sabaton basso. Now, bato no a basso no, and entity abato some performance, some chef up on such as say, album of Mode Quacotua Banobesia Numre, and you're ready, and Manipa Binomus, Susas, and Yamubi, Epese, a Cosonintino, Yatis a chairman or Dino Quapia, Coca, the campaign team on penning for a concrete, so more Quaco J album no, no more day above a 12 and Yabisa Mokoyano, Woman Sakayana, Yanko Manosuni and Yora, Caskin Supoku, a year chairman of the no Quapia and the campaign team with the Muntin to my pen. Couldn't come on near Kubusa say Ekusi Seni. Kaske my joy. Million Mejoso. Make it some pony. Yamyadum Namusum here, dear. A radiat dumia socia huye pa. Namoko Ekosi Seni, Albon Monsaka one grano. Nucre woman say a quiet and sang. Na so she say Yakotoba. Na a cat just 2 days, Nakotaba. Na candidate Yan Sanka about a Yanka album. And I say, I think that is not the best thing because the Papa Muno said a beya pay your bayage mano. I say, Ubia says that we album, no verify each and every person on the album. Because what it said just on list, yes, yeah, you go for every moon, if you make a big club, 58 83, or much send panel, Council of Elders, Council of Patrons, constituency beyond manner appointments, and send back and forth. That's what I mean. And just to make sure the process is free, process is fair. Now, the Yabeko, as a candidate in that album. And to share, you can't say, now a day, let the man, a regional minister in the team, or regional elections committee members. Say, your album, regional minister come at you, say, album, on only a on an air. Now, you hear the ice of national, you could get three. Yes, Sadia, the Taman in Sabacan or the Bemaye. If you said the Sadia, young Conkai, young Cochet, you womb say, yes, have it like album now. You're quiet the Qatar Command General Secretary. You had been summer the appeals committee. Committee, a year and 40 says, be a customer in Koya. As I wait to ask Marco Diamo. Now, Matsna, feminine so I say, I can't tell them, Pepe Payabano. Yeah, the command, I ask me, can you understand? Album, no, any day, we are a na a conference, they said about 20 mono. Because as a candidate, new woman better Musaba. Obi Ako, 10 trouble you only did ya noon. Constituency, some way appointment, and some of Yama who ended the NA okay. Now be on ma, now appointment, no MP, Ejinaha, Tama and Jinaha, constituency of the Snack and Jinaha, Esana, baby, some check. Who say, Omuntia and your appointment. It's a combat day in Aquena, you might nipa 17. And Shana and Kofa Pepe Ama. So these are some of the consents I will. If you over the Tescon album, say, Tescon president, you mean the dear Fimu, Scooby or Crana, the information you are getting, can say, Nipo Modi Jakos one Tescon rep can on Sanku school. So these are consents, Ukaso Buenya in ye. Because Abana got a simple majority. Obey me the one good fit. About begin to him. Nessa who may have said, shining in a moment, say, Bia a day. And who made two and one amount, but unfortunately, the choir no, and yet on Hong Qua a demon time a choir. A year honorable Dumi, a sign a crack and be so also near a dream. A doom bewa also pet chairman, Edino, or no sweat sign be. A year Fred S. I be Martin. Pina Martin, Emma, Nipa, it's them who sign be a IB, Emma, Nipa, it's them who sign be. I won't put you talking about Bena signing. So, to say a Katia cost, go be a campaign because we are. This is a Paconan album. Millions who answer sign be. So, a Nipa no local elections in Nano. Do one and how much you almost say.
album na no enye papa. So we needed to make sure say the processes will be free, fair and transparent. Inti Casken reasons are empening for the mamo say eno na ma album no edile no say appointment ya constituencies no womo ebe ye omunyanye yinti na ma na dile meboa. No kwani say yemfa ne say to aba no etiada. The same regional minister ni ntima ka che. Egu fiada na the constituencies no enyoma appointment enye ya. Eno chese em to aba na there be yebeto. It's at a point there must be a cut off near Mube. So time one from my piano. Album made a trouble in and I think say that must be done because it's not chama yawa dankwa. Now walk off yawa dankwa no a verification of depending in ano. Time ben na ubenya na nsembi wo ho a test comfort ye ya we are reliably informed say and comfort just can comfort be din wo test present din wo. Time ben na ubenya da kan wasem. And we believe that Sanimano in account the Emma pay your pan, I shall Emma. But the best thing I can pay you for and make it short date no 27 to 29. And maybe I know says the 27th. It's a first album no Emma. So it's not a bomb thing that quite Saturday and Sunday. Then the Yakway Abdo so this album no. Then will be a mind fine and Sana Yakako Twabano. Enti more team koka de movie say enka send yakwa koye free Friday no akoba bi say Saturday Sunday enka bebo ho enam album nti enye koka enko but with omo signing ni na no they indicated say album ni be dey yam e dey those album say one day and 2 days before the election that's okay enti na ni pa bi owo ma mu ntimi ni nkomo so no metime nya akonya ni pakra kodi nkomo na album e dey on Thursday Sure, Thursday we are. Yes, they are talking about a Friday and that means that definitely you'll be booked. And that's where the issues are. Casken, a petition no amode koy no chama untumi sign bi say ono susu ni team omon sanka album no. There be. Ade no man sign bi. And there is so good. Oh, sir. Na album no wan ye. Album no yawo ebi a free constituency and the court national say ya to about constituency no constituency IT officer any chairman and secretary start no ma boy gumu okay nipa we mu ya to aba yi omo appointment nso timi koyi a so ko constituency chairman shia sao oko constituency say just another place a o ma ya appointment ya de da ma ho no so na say omo de eno so aka ho but baby omo ya appointment enwie no honum ni kwa so mo de ka ho but so we say obo bukata e wa abato ma za mre we no obetimi ne obi aka mu tabom chairman na IT guy na ka ni tabom no mabo edin bi agumu Casken adia ise mu won kran mo de masoto to form no sa album ya a delay e ya Ashanti region nko ade e na delay anase other regions ne bi so sa regions e bi ensa komu de bi so sanka omo de but no can say obi esu naniwa it's a region bi de ensa kan de no the elections akoshe 29 fa na se me de me sanka me na ba 27 fa definitely say we can ho afen na me di 200 mo eti mo hwa ne ekoyi a aso mpeso mu wie mu ma chema untumi ana until say yen sabeka album na be verify no we have reasonable suspicion say baby said test con list there the creating and say do bia koso our test con list which we think say enye papa ese o ma yiyi edini bia frim do mo nkrofo din abesisem and at test con the information we are having is say test con institutions 58 no o ma increase ko 83 test institutions the one Ashanti region ma increase ko 83 Aya 15 na wa Ashanti region. Aya 58. 58 and wa Ashanti region. Me patrani. And o ma increase the cost 83. And o ma yi test conference in the field. That is the information we are getting. So your album now we are able to verify that information. Now add the intina nipa we. When you dey from the way dey be show no. Yo. Qu'est-ce qu'il y a dans c'est
Yada Swa Yamin come on as a mobile when you motata and some from Rada Sepenumri. I was for Caskin also Poku, chairman of the no Quapia campaign team, no demon into my pa, into a domo modia kwaku gunkaya, then Komoko J album no Monsanka, and then a Kokudi home comono. Na album Kruya, Rasa Bedia Kono so pecha manibia di, Ewa Santamantamas in a boncomo, and Monoso Casa Kakra. Well, some of the contestants, no, di home Komosenka, they bet you yet you are. You know, my medicine center. It me free one can to be honest with you, your name in quality so far or who album no be na meaning say or say and back on Samia Yakotraban. The band you can yawa that they are so to me finally. Maybe I would kujina a home no will be about the any mansions tedious. The album no be who be here saying Sabika and Samia. There was already are you winning? Yaminti said you may buy or studio amino kind. If you had a for young papa, Saribedia, Quania, Bresa, Crodoma, Wapecha, Manid Bia Dewa, Santamantamas, or no, and any Nicodin Comonina, a album, Yabisia Numri, one more and Sankayano. Yeah, to us, so I'm Rashabeja Fiatia, me, Papa, Bambabing, and I watch them say bread with Sam Rashabeja for Wopiada in a Japadi and Sober Tuja. Nangesa were born in Timonoaka, Omagan, Americuni, 1992 Constitution, and a Womujina swore. Now, one more day, one major Padi and Adadia Tuja, Amagana for a Hunubi, was so yam Rashabejania. Yet one might be one of my Puma to Fanfire and Kuntabu Papa, and when they bet to me, Abuamo, Mania to me, Ajuatumo, say yes. Will be there about them with different Fieno, Sapa and one more baby or my Joma, or Abambabbing at the assembly at Suja. Parliament itself must be open, transparent, and accountable to the people. As the saying goes, charity begins at home. As the constitutional and legal head of the institution of Parliament, the spokesperson, the arbitrator and grantor of its authority, independence and privileges are pledged to lead this effort by example. I will, together with leadership, initiate discussions with relevant state actors to put in place measures and systems to ensure that all members and staff of Parliament comply with the Declaration of Access to Reparation, tax obligations, and honor on time all outstanding issues of overpayment and underpayment reported on by the Auditor General from 2001 to 2008 and 2009 to 2016 will ensure that they are all retired and settled by whoever is affected without any further delay. Onimonya for Aban Kingsford Somano Babin, Emrasebeja Fiemo, Chame. I was yourself and Wabaka and why you go to a common sense on perfect and you men on Siakasian and son of a beer will be a Yugusua, Yade Mamma Style be a bin Wajen Chanun Susie. Kayahu on Facebook, a higher Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, Wajen Chanun Susie no more, what they bar, not just say, you go to a Becca and the Mamono, not ye Jumian Concrane. If we are no penny atomon cry, say in Shorty Atia Gunkra Bontenso, a man cry cloning in our swimming pool, no, and Yasan Kitanium and Yumri, it was a saying and Yambiano, in Sunetima Chichi Kakra, I'm a month for Timia Kunyuma so, say Kofiana, Koba for Yanina and Kudinkomo. What about for my joy? They give some pony, yeah. Yeah, they were there as say, Bon, come on, say, and cry Crodiano, and you may, ya poa, ye bedi pa ye Kofiano, emuti say, Cabetimiako, etimiaba. Okay, Samuel, I'm no any kind, you know, actor, artist. If you want to say, you'll be a calling you so, but Samuel will buy a François, traffic, jamming our passing, and say, will be up in some aquafield. Oba one some song idea and some mudija numre and some kodija ejono kaka na etini ko e ba numre na ewi ma tete no afena dodo na e shedwa ni titi ne wo mo a omo ton ade e wo e kwan ho numre omo ba kwan ho beton ade samra me no ka se me wo anya market oba ablekuma
focus kwano so a ho na me gina je tia obedu anu a jadi fo bebre na sha ati omo se omo ni oma aba beton ade samri baba be gina dokoro bi nchen na dokoro ko nya mai do ma a che sha no mo che se o be se dokno ama dokoro ma to bino samri mo dokoro ro abe pese me musa le se nsuo koi ene dokoro omo to enyumbe se nsuo sha se to a de no mo be na omo ogidi se nsuo no ento bi wana ofa eni komo me ma wajo ofa samri nsuo to me hu se o se sha dokoro gidi ene ejodi ete afoni aba sunu ti na afoni aba ndi afoni ya hedi nyame be shanyi mire obeti wie mama ya na ton ya de tani mi ya hedi sisi a nsu ya eto ya mo ton ade sisi a se kese eti egu sisi a be ya mo ton ade ahem sisi ni o sisi o ba de ko fachi ye ye de ti ya sunu ya ton ade se fam fra maria e tu ko se dana sinu ya jani o manu wa tia ya beton sanity entwini na se hedi e ko so wa haru no obi de no o se o jidi se nso no I am sure also so nanso o yakupo mu jidi se nso le to me o me ma be ba ku bi so a me pese me musa no no so se sene ni o ma a o ton pe ni anka madam me ma wajo Eja. madam me ba cho nso e to yi ene enyumre aba be so ni o ma I am sure ni ho Tu me fini. Fini. ba cho ma o ni so kakra ma Me say am sure so tu me fini je so mu ba. na e jodi so to say Kakra na kre bi so. Enti wini a oba na de ekoso wa hada yem sisi wo ho nanso omo awadi di se kaka ibu fi wo ha afena di ko la do na ti e ba monte so e ba ba so ade ti sana e ti wa ewie mu de ati a bibia nche se so beti na to ana ju tu beti wa sa de sa ne ko okay na je se enwumre di awie mu da honom a enye se bia nsuo no besa tie aguma nwumre ekosi kina no pa se de ti de nya dia nsuo no be to da ne nya ko ko se ro na yo so be to ba u se wie mu ya Koyo yada se pa ye nua ko ba fo ne ne ko din komo free nkra pompone mantama ne nyina eye nsuo tie tigu ma no pe ya ewi ase ne nkra kro ne nyina ko swimming pool akwabuzi na kan nsuo ton kran 5 minutes na akwa pool party are hosem ebekoso na ye di akire ne bifra to bia no ye mfa nka me mo yeto aso Professor Christopher Ameyekunfi waya hinema techiman nananom atrankonwa wodon ada na airport chair de ma PPA na wode afutuo e de akode ama ani PPA de hia wo mo ba beto aba ye kwa akode so obofo kase no amfa totorbentu amomi ye nyina nkohia Kristo mununku mu de a busumi e wom de to so aduo no enson no wo beto aba enkentampo ena bunu east fo nyina de kwa akoto wo no de as parent ne ya makoma akwaduo no miensa eno na Professor Christopher Ameyekunfi kire mu a breaking the 8 no eno ne sese yo mani swade hu papa eche wo bibia dade wo se bra wo no mo bonto yi mo bia da nko kaka sanchi kwatwe mmereche mafie nkwa ero kwatwe brefo bewi ase na atete amanyoko no apansam eno de wo mani nya ho etidi wo sra ne se wo mo nya de bebo amanyoko ne nka bo mu beba no matumi abreki eche no wone na nadu ena twetwe nkoma wode asem so edi etumo Professor Christopher Ameyekunfi was say as a parent nyina wo mo mutiri nkwa ene kose wa wo ko no post nyame na ehiro wa nipa bi ka ho no kai hu se wo mo e ka ho enyira ekuma nti Matthew Macau ni nyira yentum na abatu a ebeto ebekoboko ewi ana fie na e ba yede so campaign de wo chance ache na mom de akoso wo na otwe atwam de wo nyira mesese wo mo mfanya desia se bi akasa ye kama kotia ye nua bia wo mo nsesa kasa ntwia ya otuo campaign no emrenas obi a obawi anya otamfo oyonua se ne be ya ye to abana wi a ebetumi akabom ene ya de ya papa ina otwe de obi an koni kutuya ni ti regions no penimfo ediko no nim ne yakwakoyi won abato ekokokosi de dreams so no kwasim ni regional level on se bibia koso boko
As a colleges, we are a KCP, a constituency executives, and a council of elders, patrons, MPs, and ECHO. Now, even though colleges no susano, a moon some bin wawa, they mood, yan never come once. One year Kobe, Yajina, CFP positions in only seasoned politicians. Means this is the first time or more I can see. Fakuya omo abiduya ya betu omo ya mo omo kwanse I to me jini ebe koso di mpaibo techi sene away nim sedana ya betu abanonso bibi ya bekoso bo. Professor Christopher Miekumfi Ahinemahe Techimai na enkan en wakasa no one board chair Public Procurement Authority. Afei mfa mo nkɔdwade wo nsensam so na adwadefo mo obono ne mpɔta musunyene abonten so na mo kyese dwade nkoyi kra niema nkoye bako se ya wo mesre mampani na nado danko akufo ado chima PSC be ma bo ada one ne mpanimfo tituru ne so afo esi kasa no ntotoe so se ahokeka bi wo no mo a wo mo nhyase enye ne ntente na niema nkoye ejinsamo se mo pa 5 kilos ya na kenim se 25 Ghana ne 20 Ghana ne adegye na obasunyane ne mpɔta mu a ebi 70 Ghana, ebidi 1 million na 100 Ghana cedis ya. Ama chese nipa no kra ma ena mpesa niema no aba bebusa no bo emebia ne dia no kra mebia. Why waje so de be man 70 na 65 agedefo ne chese niema nkoye kra ejinsa mu sunyane abonte so. It's about Siachano. If you go and meet me, never shall look for any US, and yet it's a payento. Especially by the difference of some on one of the summer pattern. Not to know the player for no one why they say they're following Nashi, that's almost the ban. It's okay, the young cat comes like super true. I'm a cat can so many on the body. See a woman, who's a grand over wedding. The difference the cat cannot go. This is only Jamale. Yeah, so it's a Janet for you, Cinema Wagon. The buying of one way. And you cry. The chance is done. That's a clear in your thing and the job, Banty Molly. Boy, a cat, like a year, my articles a day. No, Piapo and a chef, Yin I so, oh, yes, it's a Piapo, Yadiba, not walk for, and a man to the jar. For some of them or this other, for Danica Power, CM Tardy, Nano Crancy and Tardy, Tiabai, on chef, no need to be in my cacra. That's no say I do na money, and I have basa. Then never wired day. I want to never know bread. I can't say never board and ending. What's your baby so near man boarding? Yes, Rabbi says, oh, we are mobile. Let us surround it to my Nancy and I say, man, I was Jumuno. Yeah, they are going to make my share. Just let Sanji Sandy Yajuma. Yes, Rabbi says, oh, we are mobile. Money, I didn't get in here. We had the morning, the N4, maybe I'll see a sound too. And at the same time, they say, Gasson, Yantoshi, Ubashan, Yamaya, no one is a week be a Yamaya soon. Ubako be a big 3 days. Ubako way are two. Dipanu Craig Capra or Bar. This was Sanko Pay as of Samadan in Koye Ayakura. Get one a price work from Cran, they say 70 now. Woman get one, they say 3.8, only 4 million. I was for Sunya Bonten so near Koye Jadifona no Demusa no Jadi Nkoyi crack. Yet I and Kabi Shemu, Yasi and Tonsha Swafoi be so. Terrorism of way, a crabby for, a baba to us, man, soon a any who bought Togana so pa, and I'm so many bambo swafo. One of my and Chile the Amagana this year says young that's one bemo and when I make us so be a petchin kaba, film bag him. Now so the area will Hosan Sanudi, 3 bonto, Nadi aqua register beyond so quarto, Nan Waka Quanabra Bieni. Now what would you say? Said the Antonsas Wafono, Abu Baba, Edru Mosikro. Burkina Faso, Ebu Bat is a prasrochino. Yes, so my gun is in Pempim. Bamba swap for Papa Bank and a pa, and a dear 72 just say, Wobiam when in our walk was you, Masarachi, a drum, a year, party, I say, baby, any papa dump him. And so a year pa, said you nipano, why who be on an end and what was your nipa, and yet, and so my bambo fono, one of my sote. Warrior pet. And any near Obama near my bank would have got upon Coroma, or fancy I be Mrachebejani, one also didn't know about 2 movie I watch it must say, or my Ghana, me a Truman yet, me a corner down, Nessa Bamba home seminal, Yafano, Cecidio Sopa. Today, which seek to mobilize the entire country in our response against the risk and the threat of terrorism that we face. If we will be successful in combating the threats that we face, we need the total mobilization of our people to recognize, first of all, those risks, to be alert
and to play their part in protecting our motherland. Indeed, whenever crisis hits, be they of a health nature, be they of an economic nature or a security nature, it is only the country. We needed, first of all, to mobilize a total national understanding of the challenge ahead of us and the responsibility of each and every one of us in responding to it. Our data suggests that awareness was as high as beyond 80% of the kind of risk that we faced and the responses that each and every Ghanaian had to put up. It helped in our success in the battle against COVID. Today, there's a global economic crisis. This crisis hitting many nations is hitting us too. And in the very near future, we'll have to have a deeper conversation to mobilize all of our people, farmers, industrialists, etc., to respond appropriately so that the increasing cost of living worldwide, which is affecting us here, can also be mitigated back home. But this morning, our focus is on the terrorism threat that we face, to get our people to understand the nature of the threat, to get our people to understand their role in helping to assist our security and intelligence agencies to respond appropriately. If we will get our people to understand, it will take you, my colleagues in the media, to help us do a deep, professional, sustained exercise of public education. And I want to call on you that as we commence from today, you make time on your various platforms to help us engage the public, not in fear, but to deepen understanding so that all can play their part. It will also take the effort of leaders of stakeholder groups, associations, religious groups, to also help us as we deepen engagement with their members. It will take the effort of people on the ground from the Information Services Department and other agencies visiting communities and groups and helping to get the message out there so that we're able to respond appropriately. Mine is simply to call on you all to play your role once again so that we can protect our republic. I thank you for the opportunity. Waba amaniema banyo yewura kwajo opon kroma wafase yirebi mikromu kwaso ene waguswa de abedru junction bi na ye aka ne mfuturu egu yeso woni eteso okasa no Yan Charles ni inform ko special prosecutor na tena ye mabru abi na numa tutu was special prosecutor na enana special prosecutor de krata ba bonte ye che se opani bi amampani na nadodan kwaku for me bi atwamu ebo ni din ora Alexander Kwabena Safo Kantanka ebo ni din se wonko na assembly members no small no abos no agini tuma wonko di MC ewa Asante Dwabia bonten so a papai na bato ho nsensem koye bebrebe ko so mo kwato ba September bosumi no mo wi aso man to ba ma no papa so tietie sika e de ma assembly man for no man to ba ma no e mo kasa ho a e kodai November sa koi so mo kwa kwato no so ba wi ase assembly members isa gini sika wo man to ba no ma no ma papa edu ba bi kra de na chese watwe ba ene sika de na assembly man for no so a wo so gini sika wa wan to ma ne bia wo gini sika wi ase ba sa no special prosecutor mpeni for nipa binum etro kata de koda wo say esan say wo mu no ya pa wo num say ba dream de kata se pra ne kankane a wo mu nso akon kase wo so no mu tutu asem fanfiri o mamu ntino o mu mram na sa ansem na ekoso Asante Dwabia bonte so a mampani na nadu dan kwa kufodo ra Safo Kantanka ya obo ni din so nkodi MC ya na bato asisi kanko a ene di ahim wo mo manto aba ma no special prosecutor mpani fo mra no ma wiwem ampani nuane ampa empenifo ba fifi mu ato nsafro rei so mranka bonte so no montutu na no ano tutu ni mu a ena anwumrei krata abeto so mpa fam nsem twefo prono so kire se owura aye special kwasi Peter no kisi ajaben e de krata aba bonte e kire se owura Alexander Kwabena Safo Kantanka no a mampani boni din sa assembly members ne to abama no a ne so mo gini tuma wonko DMC e wa Asante Dwabia no a wo mo gini sikedi o manto abama no a papa etwi ama e de si assembly man for no so no po mo brim wonum agini sika no papa no mabɔ no kwadu ya charge o mo dia bɔ no no eye makoma ko aduonu nsia 26 count of corruption charge in respect of brofono to aso tintintin ntora kisi ajaben ene ne special prosecutor mpanifo ne chese so don for ya dom na ketrema dabodwe modi edimu afusane na no mpetuetua no mpesu na wedi ateta wedi so ne antete nkaboni bia June bosumi na ye kwa kwawura mu no ne de di kan sada ne yewukuada owura Safo Kantanka na lawyer fo nhia wo mu e Kumasi High Court no mo nhia sie ni asem no abusiafo wei
any free special kwesi Peter honomo abanti se o kan hu o Facebook akrata no na da TV no so no a ye de atoso no nyandage no akenkan no wan nchirimo mo de abano no yegusua na fo adwenkyere no bra Facebook ya beje brani akenkan nyina danso ede amamo ye to aso ne akwachim da Methodist Diocese Right Reverend Isaac kwamboate ne dano na waso we na ya wumasua ye Christosum ene abrabo panchere kire free mo no e ya de a ehu papa wasra Ganafo ye sanfa meshem se first ye be kire na nanu meziremi fo kire Christosum no wase na boa pa e ma akoda wotumi enyini ya ene kama na nei yayi ni nyina de free wo teacher ni so obeba kwada ba no a ya gire tumi de free nsem wo kwa kwaba kwada se o chiro dete de enti na abo na ba dodo se na abebo no utira nye ya kwada ne maame ebe twa ntomesi ne kokoso abetu ada pa ne papa nso betumi abe papa o teacher ni na so tro kora e wo suku mu ho etu o se ayedin ama wonom enti wo sre aban sanwe hu se eya abrabo panchere kire ni Kristo somo a mozira mi somo a ye yidi free suku adesua mu no yensa famra na no beboa ma ho seso etumi aye papa o se ne social media nti enema nyina eya jasabemu wodi asemi tu dwa wachi modern secondary school headmaster foforo na ye ne dwumadi e hye ne sa wo bo ho dwa trada yaka moral life nipa brabo a etene a nyanka nyamesem anase asum ntete ena na eboa pa yeko school ni nyina from mofrase ekwa secondary school nyina no na ho said your friend wiki and religious na edi akoten e wo subjects ayetrim ena ye de afrafra binum na kira no kura no kwa hu ni ye ni nyina ye kadam eti ama heads no omo heads atikire omo sa se kura ba bia na first no ye ma school for ni sia so omo sua nyamesem ne babu nyina aye restricted ba bi kwa ye mom kwa nyakra na media me yaso me hu se eno na ama eniamo ho ene ye school no say ya ese no ayekesti sa ban no abadwene ho a enka ebeboa omo hwe se religious aspect no yebedwe ni ye ewo ye schools na dia social media no enka yade a aboa fidie sam ne ade abanka mofra no betimi akonnect akotwe niam abesua anaso omehwe binum de omo ye no masua no ene de mofra no fat eya omo twitwa omo nudity omo yi omo no omo twa e de atoto so omo ko Facebook ko hwehwe sebi crofo ye niamafu e na omusua ebinum kohwe wo mo enu wi ni nobone e na omusua eno na meka se ye ni amre ni amanya mesem no ni ade no antete wo mo ebe ha Bible say emfa bo abanto ho na bo France ye nka se teacher for mo mo fra tututu but se no education policy ni binti school for no mo nsuro a teacher for no kete kura me ye schools ni bi abofra ketwa o ma pra ewura e de good dustbin mwesi ho na teacher draw no ka just na the ewura no timo mfa nkotu wo bi se teacher ni say now the offer kotu wo enye ye teacher no ontimi nya no hwe we eya Methodist Diocese achimo da of penia wadano na no de mo san famra pa ya mo ye free mu a akwa bibia ho no yankenka madwenche kakra mo de aba emfa emamona yento akase no so sciatica warrior wo say 21st clinic no butu ode message boss authentic news pa ifini nkeka wo bia mfremu dia na echese Sompa kase na wo so wo kamfo de ma wo na Morial Ferguson or say you people are doing a massive job. Mudina yana modi wo Facebook nde ye ntima moni ya momfanche wate Morial Ferguson or listening from Jabin Dubai. Greetings to blessing you ono so ne de no abusafo yem from messages no home so na yem call eye se wi akontombra mensinum na busia ara wo sabon krabia mu ya abato Sompa from nsem chefo penspedu kata remran chapono se kire se abaya suko no mamobo nse bia ogina JSS akotwe se kan dia ko na danfo wuni se so wode awona kuno adaya wo gine boyfriend e de free nsem yenua SK boafo na semi wadi akire yene ne nkodi nkomo SK ma joy eje wo so ne defan megiri sempore ye ya mi adum ye hu na mo so e awrade adum ye krekra musa na wedi ade esem nie girlie na damfo a woni ne nyina gina JSS timi twese kan de ko wono ekunu se wo gine boyfriend free nsem de ne si pa potia rahu semi si ye but I said defan yama watie for ajo emfa wombra ato etifi mantem me kire West North na ye na kedim se nka obati se mia benu wore konbere ma ho a
na nka ye won wanya be 30 years ko ana bia won aware wo kombare ma ho nanso yi de ye nti bi da na bibia ma etasi emewa benu baako ewo 15 years idin ede ana fei baako so de afua kuma ono so ewo 16 years wonyina ewo JHS ewo nkwadum DA JHS ana sa asem etimi asi na sa ewo ayekuru baako ewo Akontoma district ase ya sa asem etimi asi na ye di asem no fidi etwamu se asem bi asi na eta da asem na asi ewo ho wo so ne wa benu ana wo kombere ma ho a baako de sika wo baako semu de yanti bi da ane yemu wura ho nti yinam so mansam trofo ye bogura nkwadum ho a ewo Akontoma district se ko bi sa asem mu ye ni ate ase elise yanti bi da ye ko no wo chese wo eyampa se sa asem na timi asi na ni nya twa kosi se aye afia kuma no chese ne boyfriend ono was 16 years or JHS3 ne boyfriend ana wanya nti se Francisca Hayford ne twempra ono so 15 years JHS2 and you don't tell him say and he kwenti was between the two girls and he would he come back what say be na otwe e bi ko na atwentem ni ana wo ko san to kwawon na enu ati wonu say bia etu atwa fide twem to kwan san so review e wo bra afia kuman ebogura Francisca ne fi say onti de ho say stora on ne bo en gusu a wotwempra enti wo de boom e wo ho ma take one tem senka e be ya nka hwe kuman nko fi na onti de ho say kwan bi aso no girl na engineer enti media na wona say wudi boyfriend ya nya de ametias na ye enti me no beko me wa na Francisca de sekanke toa bi ahye ne ho na obi anim enti bi ko ba say wo ben ana Francisca ntwe sekan na o de wo fie kuma o de wo ne koko enti brad ne ba sara o tofom na ko ba say wo ma na so mfa ne nko nsawa ko na mebudi ye nkwadum na ben nsawa ndi wo ne ko aban asabia say wo hwe say bia obenya hoto a wo ne di ho na say yade a wo breedy inside nti nyade a wo hwe be yi wa hwe le nkwa asem no na ya asefem nti course wa di achi a wo tra wa mo wo kan chiri ge na kwasi de twam ye yi ansa na wo chire Francisca no na kotum e wo Nzara police station endra wo ne call dabo so magistrate court na ma court na wo say e am pass on the kum the senior no was had na betum say 2 weeks time no was had na court view na nya court ne beka no ana ye nso benya bia ye beka kire nya tiefo ye si ewo Western North be tira Akontoma district ana ya ka kire mo ndufan na SK be manu a sa ma ye mienu e kono no ne ho no oye adwuma be wo tira say oye fagia rider na bra sam ne ba ne san ono wo yi gudu o yesum tempa kra na wokwa wofo no mpese wo beka ubisa wofo na wo se won de wonim se wo ma de ko oberema bia ho kwapum sa asem ni fi ansa na wote enji oberema na ye kana asem pempen ne de didin kwa san kan because kwa wofo no mpese wo din dia tire se didin dia se no se obenten wo yi gudu ti se aposti fo san kan ye befum sa abre eti wo be manu a wo twi pragia na maya no mienu no ekono no unim no se bia do ani ehunu no otesei ne ho ofe we fresh boy ana wie wa bi sa som na yen ya wo sa fi osum di da so mi fi no ana etu ana mon ko Akontoma district di ba sa abre boy no yen yenim no but wo kwa wo fo no so mpese wo be kan tire se e asum se na obenten ene abrante no ni picture yen san kan ye ndi min se na nim ni personal se kofi ana kwabra ana bedi atu ana asomasi na obententi yensa nka na egusu adi ati se yensa beka obra ma ne picture wo tese oyobi a plagia ana oyusu be ma no wadi mfie se sa be ma ye ma ye mienu kono ho abakwa wo ba ko se ka ma na wu no wadi mfie se hwem kitu bi ya nche se owo ni 20 to 24 years na je se okonanim okonanim se maya ne mienu okonanim che you mpacho you sana atlete na ada awo cash kakra wo no ho a otuatua de ma maya no ana enu ntie bia ebe ma nibira ba ma baako agwo baako se kan ku no menia na nsai ensama kwata kan se wo hwe won a wo wisu pragia na kakra wo enti wata pusi mammean ani ade nti se wo taxi driver hwe guana
praga rider aje wo yes wo nsam ana wo get wo nsam di wo the question no one some de wonka wo bo wonta so emo ebi se kakra wo ho nti anya se wo bi ankura abaya be 16 years dia ani die praga rider be yes wo nsam pimpin ya yo SK da se na enkwada ba say so mumienu nyina maya ne mienu mu gina JSS yo na omusuku omokono ya boss school ne mpanimfo amane ana se ne asie no maya ne mienu akoko be ma ho ama ba kwa se kama na wu sani ade ne ye no ye bowura ho school ne mpanimfo se one day saasem we ankoso wo school ho eye ankwadum DA JHS wọ́n ti ṣe wọ́n ankoso school mu hɔ ìjà sɛ wọ́n ti mi eni ho ano anase koso school mu hɔ de a ana ɛwɔ asɛm bi a ɔre bisa ebi a headmaster ɔne wɔ bisa wọ́n sa ankoso hɔ ana wọ́n nim da sɛ saa maya ne baako gyina form 3 baako gyina form 2 no wọ́n kɔn bɛrɛ ma ho nti wọ́n de ɛnya de a wọ́n ti mi because wɔn na edi kan kɔɛ sɛ nka bɛyɛ nka wɔn ti de mu ka wọ́n so wɔn de saa asɛm no wɔn ti mi enya no because wɔn nim ɛho biribi a ansa na yɛde bɛ fie ɔbɛ bisa ɛho asɛm so. Nti uwa school hɔ de a mofare bindim sɛ wɔn kɔmbɛrɛ ma ho but authorities in de obi anim sɛ mofra bɛnui kɔmbɛrɛ ma ho asɛm wei de ɔkɔsɛm ne mekura me ti bi da sɛ mofra nketewa bɛkɔmbɛrɛ ma ho baako atwe so kan de awɔ ne yɔnko na SK mi jawa mu wakono maya imienu se ebi akra no a afie kuma na wawuo no se wanhu ne nyina so a ebi a wani atwa ne picture so one Francisca Hayford wo mo body no mo di gina ho no a o mo gina JSS o mo kom be ma ho no o mo te sei wo mo body ne te sei pa wo mo te sei menia ameno ka se minim de we a wo site but se wo hwe enia wana wo kom be na wo wu mpempem no on soda embresa oya chocolate oya hone ho ana ba ko no kum ni nia no so no SK dey na e hone ho no SK dey na e hone ho a wo ye chocolate no wa wu no aha ya na so do da mu jama wa wu ni ana me ka se on soda ne kokko no so ye tuntum oya in between ne okay onu soda ye bidie sa ate se kuku anom type ni bi on Endi mi ano onwie na ono wakumubi no ono so nwo bi a oye kokko ondundum kakra na se woni bolo so pra na bi a na milanga wa mpen na menim obi a woni e wono ho nti obi a do obi a ni taste mpa cho you SK yada se mi enfansi ya na enkwala no mienu maya mienu omabusuafo se bi a yese na bi a obi amunamuna ni tirim na bi anka so hu abusuafo no mu som sei families no o we say na medi kan ka tire we say abusuafo no say won pod wonim say wo mane kombere ma ho sa na wo ka tire ye nti bebu sa abiri no de wo na abusua no e tire say won na wonim se fe na abade a e de na nya ba bia no e wo say abusua na sa abiri won ba akum won ba no won so wo be yi won ho no ndi asɛm no nyinaa kodi court nti ama yenso ayi din ye di ati sɛ da bɛya ya court bɛka bia no yenso ere ma yen atiefu paso nsi nti sisa abiri akobia na ebesi bia no ere ma fiction and pimping ne kasa wo so yi ere ma atiefu na so nsi SK yada sepa abusuafo yenu abema SK boafo ne ne kodi nkomo free se hwia kontomra baton peso ya so ne nyina eye maya mienu a omo gina JSS ya omo akoko bema ho bema no so nya dwuma papa bia ene wo yi wo twi pragea kokono ho mabakwa wo ba ko seke eku no enom de ne kogina court aremande na abusuafo ye ne di akire yebo ede awremu a awie yenka bi hyemu abrante eda ne de agei wakwa jina ndi super kejeti abrana bato said ye kase kejeti ho hunche kwaye mu no wajeja no am yakwa no ofani so kwa kotomo ba fon ko wias omo ye ni sister ni o London no ye fon so de no wo frewa sister ni o London na sabi u jimi kakra obobu ya prono atete ne won tade anyina
ya wasi a prosifo gina wa ye hwebie prosifo hwebie obi ama ho kra me pata kra ne nyame ye boa no so waka so ye adwuma sompa ena ni omu gya no na wode asem na kodra prosifo mi ama ne nkrata se wonko hwe se bia ne honam ba bi epra na asemi Benjamin Kusi ebaso sof mame now sof mame si ye de ne ni ho eni twamfoni ni kire ne wianu mu ho abra na prem to ba kasi tina tade ne ada ne kabasa no eno ne atete na aye ne pam sensan san to aso ebaso wianu bra prem to bra to ya na kase ebo ne koso ye wa ha na abrantie ne din ye Daniel Champon ne hu ni suo cheso oba be dan ye say wo koketi ase ja wo kwa akoye prima asem no akwa akopɛ fon ato na no na wo koye no ese wo ya branch wo ko school e teacher trainee e wo Akropon College of Education hwe odi ne hu ne kura ne singlet white wo no kura wo sin sentwere adwuma nche se nani je ho pa yi eja wodi sompa ye chi kakra na okodru kromo no eno odru na damfo baako o maame shop wo honom nti honom na ohun na damfo no wo ye se honom o ma na damfo no maame shop no bekwa akoto ade no yi iska woni botum just iska 450 Ghana cedis and na hye ne ho 4.5 en wo yi 10 cedis say wo to ade nanso wo yi iska no na akromfo no so monitor no nti wo free eye Excellence Boutique honom na esane awura keti around about one abranti de phone ehia no say phone no on said the wonam kroma o mutime de tare o moboso no de yesan bi a kyerɛw na abranti nso agya kono so so ope wa bakrum ayo na ni so kra nti oba abetofo na o ka kyerɛ abranti say abranti mi nyina baabi na omuni phone na no nti oni o ma di phone na no am wa kwa check bibia hu say phone no wope ema o ma di ano akosi 250 Ghana cedis na abranti yi skade ma o mo nti di ode phone ne ba ne de wodi scanner man ono nso de phone no aman to was what idane nani ana foforo nso etwa nanim na ono nso de phone e be kire ne say phone ye kura we de enye na tome de no ono nso ene need be di ano but ni nyina mu no na wato bie no wasa akodi foforo no akodi foforo se pa na be so eje ye champion phone na ekura no woto ye ne nye teacher ni a wo je nkyerɛkyerɛ ye tumi abeka kyerɛ se de wato ne nye ti sa to oforo ma so ma me se wa onim school no de eja emma wa adwene mu nhyɛ da enye eyi de nti sa omo tricks no nso de emfa ho se wo ye professor na de wo so waje nwoma mu adesua akosi awieye keje ti omo tonton phones no ka so mbebu a omo bomprempi ye taate se obi akokro mu wo so okoto phone obi ho anso akoto key soap okay eti abaso ye se asem na akosi sei enti awia na ye di nanim eko Ketia police station Ketia city market limited police station wo hono no ene ye call hono ene omoji ye feso ma branch sisi ndo matwere na no asem okay ene omama no medical form so se won fa nkwa yare sabia enkonko hwe se mpo mobobo ne yemu no ebia na homa bi baabi atia na doctor for so nkonko hwe no mo nsa ne yare yentie ye se pa wade su mebusa cheche yentie abrante na nkase no asem consider the ene we are baby school na before me use no school no asay ti be fe no yankopon ya adom a e ma me ti menya ska krama me na me se me ba beto enioma ti ma toto bibi awie kra ka washing powder na baby a otum for statute ne se no e koto washing powder ti me ba besna ko fa karo na abrante bi shia me muzo no ko na ejina o e no ye se phone ekuta no o ton I'm so me phone say zini yenko baby minim de wo honom ti yenko gina baby a at least met me akasa kakra but ono so nim de o so watena ho ache ono ampe no se nyina honom a me so na phone me pe ti na keka bibia wi a me disika na be ma no na guy for buy say ono no phone ekuta no me hwe no so hwe edi me guzu na me site first one mo no me hu say eno bi wo so a me hia edi me ko check ekuta no not no we so mo ye group 3.1 edi ono a ka ho me no on the phone by any spark na me yes I dey manage we no ti yenko na me ko try charging system no o kasa ho a na me se masa ho ye nipa ho ade enti no ebe ya yenko na koye ma me nipa no o charge o tutu mu no obre asana ayi na timi a charge ono so je mesika ti say aba ama wa je sika na me de to phone no to me ko e no ka
catcher me say nipa no abasa kan one catcher me say na yi was so the Ghana card information was so per se or transfer tikuta me no shon frame say oh no one kasa between they say kwa kodi ne ho answer na two ne beba no ba ko so to one to moto so I wo hono mo abi time a me site phone ne mo no me say on mami fa me sem ne shim na me frɛ hwe se be kwa di ono je me sem no de ko share ono de phone or try no e koye se sem na kwa kodi ne ho so my 3 to we no go now no train ade na for buy no ma be 9 at that same moment and also phone ekuta no oh China system no enye inte be ya jiwe me so mu hwe ti ya no third why spark na ni pana no de ma me no the one ankasa or that shin wotum on fa ma me as master phone we de my name je won be ya wo je wo de no face camera ni pana je around eko train aka ho no we se man face camera no two na no try ma me no ono so ni me ni asem do better so train na now no so the phone about also say the phone be no it me na be pussy me say me call they try the phone so me group me who there ani o mo bobo because or try all the phone for me no ono ne din and a buy say a store e wo phone so that me so me group am so only farmer me na me try herself or the say afra enko me sim so wo mu asem no me na me student be bia me information na was asem so since I'm interested or sim no esene phones no Wodi a wono adefo pa na kane wo kwa kwaji wani so no once ye brim wa prosifo gina o yankare next time ya mo ani na ho o singlet de white de du huni wo soro ta wachi next time why yenu abema Daniel eje champon abro no papa ena wode na kosem ebeda ye no Abza for yankin kama jun check akram for mamoa kujwa Sompa furniture works or say ne yakoso wankra pumpune mantemedia hajne pa o sempenim for two money o say dum eno butua what the message eba Father Ziggy was so her live for eye aguna bepo ase na twede amponya nkrompon won hu ye mobo pa na onkai hona baby ene meka kono de eni eya yenyan Mario eye Ferguson o say Sompa FM mo ye jejeje pa na mehwe mo live ewo Dwaben Dubai ene na bibi baboaten mate se ne birthday ka chense ye manajo pa Dwabi abonte so Danny Best or say from Crestmont Academy or her live Sompa no say a bosso and no dasepa woni abo no Danny Bessie ade afuokum kwasia o ye wate next time na waye yi wate no money Danny Best no ha no wo dai boss wase no said na daji onyade ma no di na chi fifi mu nyina no Master Planner Junior Kentampo was say ye Sompa news dia no ntimi nyati kra na nchi ankoma Honorable Prince Obey Greater Accra Regional Organizer no church no na ya ousu Madridista was say Sompa kase you people are fantastic you ye da wase pa and Atanga Benade was so her live or contact say na nyamianim ene bonsamati ko hwese ne nsuoi esi yiriko no a was say no kra de no nya ne hu senkania no ebehya ase edundum no eno na eye ne hu osuso de no se nsuoi yiri se na twifa kromo a light boy tututo asenkania ebedundum no eno soso ho asem no Frederick eye mystical sciatica warrior 21st clinic no butu was say authentic news pa eni etie na nwumre yakopon wonhyira osuso kofi usu was say ewiase pa no and Mario Ferguson and also the Obai you yate was a greetings to a blessing in Yakon. I guess some messages kakra mode abanon. I'm for be fa baby by you a friend say area kusi central market what the be buy yeda na se na inshiraba fashion so no ewo eye pankrono inshiraba so was in information center no one do the abisi ni shop wo no bie musa na boys no a wo mo ewon potem wo te ho na Sompa kase authentic wo mo 80s of mama fe tu a ye tu dia na ne so an kase tin we be yu tapie jewu ade hye wa sante man pontade mu ne esufre se ne mra ni bia bai niema bebre abo nom hey se ne kura si o mu benya edwa papa suku nkwada twa anamon kwansi bebre ansan wo matumi akosuku mu akwan so de no niema nyina tete apansam wo mo sre wo mo so ye Ghana de hye empanifo mra ha na ye fa ko market nti se ma ebre
Fire for so echa. A percenka omoye bridge bi ana sebia omoye hani yimai. Any adwuma for adwuma phones to fire, market phones to fire, school phones to fire. Tesia mabe hu ne de. Obi nim na anadwokora obefa ha ne nsu ata. O problem ewa ha because ha anye enwura na ewo ha se ne nso ne gata no emu asi ebe pine tontom ni ebe ma omo ho akere omo wo area mu ha ne de aha nye ntin yesele wo mu so omo meboa kakra na ha no ampo ha nyina ha ya na nyina ye fa kodwom ye market kase no aha na ne kwa ne da ne sisi ensu atonsu ye kwa ya mienu kure ni ye bre papa samo hwe enwura ene gote se kura bia mbra mabeka ya twa me be fa so kwa ne nsu soi eyi edekoi nti ye bre o mantemu papa yo nani agira mo kofaja na etwene de kwasa de no so yo haw na enu akire na committee chairman wo wura zekisapon wano so kirekire mu wo haw a wo mo na mu e de kire sompa ensantwefo awowo tambia no nkra ne kusu committee company bu ana ombuye kon wo o so na no ndi tambia na bo mo adwuma se community nyina be kan bo mu na yakodo donso no se nkra no so fa so omo mu kodwom so fa so kodwom le tambia ne so yira ha adwene e yira tambia omo timi fa timi ma na ye ma ti tambia ngofo ntimi amanfo doje fa ho se kokko fa ho se sia e so de betima yedai afaw ndi omo fa ho na omo be fa park no start park no so na omo de kodwom ndi mpanfo ne se omo ase omo boaye no munye bridge ento se so no to a betima fa ase na omanfo no kodwom akodi dwane school for na omo ko school se omo ko sua de no so omo tima fa so akontem so omo ntimi yele to betima ko na ekwa ya e short school for ntimi fa so de e ko school e ko ba bia na so e to pipe ma eno aso na esa e di dwale tin so de hu hia pa se mpanfo so meboaye no matim nso ni kama na gota so mo ye no gota no so no e bo ani nyina ya kogu abet kogu so ni mu nti manwura ane nti magoni ade ade ne pampers ni ade ade nyina fa gota na ko kogu so ni mu nti ma tambia ne so no asi nti nso to kakra bi ne nso na ade ayiri yade wase rise example na nintentem so ye twabo sompo ye bewie kase no amanfrafo krom na wra wusem e free libia ba ne se ye maame ne ye papa no bia wo mo de wo so mo ntumi ntena wo mo mamu nya adwuma yakob ye sisi wo libia na so ho so aye ntena ho ye fepo kase no so akokwasikwa ko hwintiti krom akwa bo mo bra no wo nyame anfafio mo makwa wie wo makwa ntoni ngina da opunu finfin e ma se ye kase ni panan e na wonum awuo mebi so e ne ayira kora na wo mu kirekire mu a ye se efiri afin pinni du ba ko papa Muhammad Gaddafi wono anade hye ye ne dom no e ne ri pepe se fa pokase ne so ko pie mu abrochire no e doso Italy mem e no mo pese wonum ekro e no ne nam so ma rawusem yakosie na nipa wonum awuo no ye se bi ye Syria fo e bi ye Egypt fo ya enan ya ye hu so ma awuo no kra de cheso baba ko kan ho mema so emiensa na afie yi mu ano enipa mpim sia amiensa duanan e na wonom eye wa ma dwe so mbefa pone so International Organization for Migration ene dia sem betu jemu ha aduonum kron ewu ya ahanan aduonum enkron so ayira ne ye nwom fun tene betu abase ma nso anom echi na echi emobowa ena wonom awe wonom punu mu etutuani enso ede aka ho a akoye arose tira ukromo yawo baby ane o was it the amanso wana de echi na echi emobowa nkamfranom o matutinani tira ukromo yawo na ye adwuma na baby akwantwema bia no no tie wonya adwuma nye wonya adwuma what is Dubai Libya na Syria mu de wo mo kwa ba ya no ma beto kai ukromo obeye yawo se ni obende onye ene obeko na ko chimpo nkosi wo Libya no ne ade na obenya dollars kakra de aba beto plot wa say ye pepa no asi pepa mere wane to ye Asante abo abenedete one SM for penny Kukwa Veronica Jando ene ho fe na adwene ne nye wono deputy producer akosia Somo Elizabeth Kadibi wono so eka ho nana kwabra kase ena fe akosia je wakode ene adehye nyina da ebeboa ya yede anwumre no sia kase bo ibremu katache be ma ene ne mrante e de asem penipa ebeto aso ama ohinini amakrancha da so of mami premier ni meni miwura
Nana ya bo amali bi aboga. Asino koni dedem. This is Sompa 93.1 FM.